Pini la so video la nali tumha na ki wan pi mate na ke than pon sila bangke ADRE Assam direct recruitment la result APUTHAK si asap so updates tame nali tumha la so video long na than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe ke lang subscribing on la videos tame nali tum share ponik on tangte non kumantuade si ADRE grade 3 la pen grade 4 a result kapiklang ponsima la so APUTHAK le pathek pen la so video long lang polona la pen che than polona Tangne non pathek pen che than polonang kumantuar ni si Assam direct recruitment a result kipi ponjima kidam ta hut penangan dak abang phu abang phetum tokdun ikputa hailo Assam direct recruitment mate ADRE putstami pupon pon pen hola sot kapiklang pon labang ki grade 3 la pen grade 4 apus dak paklang pon iglo kadu ka wepen dak 12673 apus an paklang lo the pen grade 3 along stami 7650 apus an paklang pon lo lesson dak thada grade 4 along stami 5023 an grade 4 along stami pi pon iglo la pen name of recruitment la bangke Assam direct recruitment lo name of commission la bangke state level recruitment commission la pen name of board la bangke Assam state school education board ahin pense pipono la pen type of exam la bangke kadoka vita kitok dun tum anbal la bangke chini ikpo written exam mate OMR pusi pupon pono la son se da exam ki an pono la pen hola sod exam la bangke ke chengpon 2nd October 2024 16 September 2024 lapen 15 October 2024 ani si exam ba pipon lo mate tok pon lo lapen status of result la bangke not dak tok pon so article long pulte not declare pus tok pon declaration date of result dak pipon pila lapen application process hola sod nalitum chini ponikpo laben puthot lang dam lo pulte nali tum thek longji 2nd September 2024 la bangke paper 3 mate HSS LCAT level tum se en pon lo 16 September 2024 la bangke paper 4 bachelor degree ana tum se en pon lo lapen 16 September 2024 paper 5 la bangke driver atum pon lo lapen 15 October 2024 la bangke paper 1 mate HSLC a level teman se en poniglo lapen 15 October 2024 mate paper 2 labangke class 8 ka charli pen ki jogdun atum hanse exam bangke en poniglo lapen penangan dak nalitum paper 1 la answer ki download delang pule nalitum download iktame la dak pen download iklong ji lapen result la date APUTHAK lang pon lonang dak tok pon ateng pulo tang te nalitum January pusi tok pon stame January bangke pipon pe ke hai la himanta biswa sarma hin pe stame kaning jipon alam thi non nalitum so video long stame thek pon long ikpo la pe ni stame non nampik lang pon ikpo je kuman tu arnisi la so result bang paklang pon ji la pen kipi pon jima la so APUTHAK la bangke lapen dang nili nangke than ponji la bangke la son na litum ko golong le lang dam sta me chok exi lapen da ke tok pona tengpul te the result of for the Assam direct recruitment examination mate ADRE la bangke that expected to be released in February or March 2025 pusida ke tok pon mate February la 4 week molam kali pulote January 1st week molam si result bang pipon pon la pen hola sohot pilo pulotang te nalitum la official website the result will be available on the official website for the Secondary Education Board of Assam Seva online.org la website long stame nalitum result lang pon iglong po la pen cut off marks tame la so website long nalitum long pon ikpo la pen nalitum puthot dak theklongji assam.gov.in la so website long dam pen stami nalitum result la bangke lang long ekpo la pen ala bangke nili ningkere pele kipupon alam la bangke kalilo ala February mate March la bangke ke hai la himanta biswa sarma hin ben stami pangdak pono la sinon nalitum
video skip kipin ben lang pon iko copy alam the si ba komantu arnisi kipi pon jima la so alam the ke hai la himanta biswa sarma pen kipi pon alam the do nalito lang pon iko বহুত লৰা ছোৱালীয়ে সুধিছে যে মামা ADRE ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ADRE ৰিজাল্টটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ আটাইকেইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে দিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এই গোটেই প্ৰচেষ্টাবোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে নিৰ্ধাৰিত সময়ত এইবাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি 30,000 নিযুক্তি আমি যাতে সমাপন কৰিব